Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyu mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rugende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo rya kane Nyakanga umwaka wa 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda biboneka Uvira. Mutekano ukomeje guhungabana ni mu gihe kandi bitangazwa ko hamaze gufatwa ingamba zikomeye nyuma yuko abazarendo bakomeje kugenda bagaragara ko bakomeje kugenda bahungabanya umutekano mu bice bitandukanye by'umwihariko biherereye ahegereye Minembwe. Yakomeje kubera urugamba rukomeye hagati ya FARDC ndetse niza Sarambwe nk'uko amakuru tugera mu bice bya Mikenke habereye imirwano ikomeye ku giti gira intangere. Turaza kandi no kujya ahakomeje kubera ibiganiro bihuza u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turebe uko bihagaze. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutama uri mu bice byo mu buseruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo ugiye kudufasha gusobanukirwa ndetse no kumva ibigezweho. Umutama wiriwe neza? Wiriwe neza urabona munyamakuru giye gutwiriwa amahoro ariko wambwiye uti ibintu ntibyoroshye kuva Uvira kugera mu Rugezi ubwoba ni bwinshi. Muri amakuru turaza kureba API strategique ziriko zirakoreshwa mu yihe misozi turaza kwikoza mu misozi ya Uvira itandukanye tugiye kavimbira mu misozi hariya za Butoroko tuzamuka mu misozi itandukanye hariya za Sanje na za Remera ndetse kandi no mu yindi misozi itandukanye igize inkengero z'ikiyaga cya Tanganyika by'umutwara muri Uvira aho hakomeje kugenda harundwa ibikoresho. Turaza kandi kunyura kuri point d'observation iza Sarambwe zikomeje kubaka mu misozi yegereye Minembwe ndetse bikavugwa ko ibikomeje kugenda bikorwa byose byateye ubwoba bukomeye abaturage. Oro turi buze kubabwira ibijyanye na position defensive ndetse nuko offensive zose ziri gutegurwa mu bihe bice mu bice bitandukanye byaro muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no Kivu y'Amajyaruguru. Turaza kandi kwikoza kuri arrière base logistique aho bitangazwa ko ibikoresho byinshi biri kuva Kremi bigezwa mu gisagara cya Uvira bikakirwa mu buhe buryo? Ni mu buryo butandukanye cyane nk'uko twadusanzwe tubona aho abasirikare b'intoranwa bizewe cyane bagomba kukamabanga akomeye ku bikoresho bikoresha kuzanwa mu byinshi bitandukanye. Turaza kandi kubabwira strategie zidasanzwe za couper les lignes logistiques aho bitangazwa ko inzira nyinshi zikomeje kugenda zifungwa mu rwego rwo kubuza bimwe mu bikoresho bya gisirikare gutwarwa bivanwamo bijyanwa handi. Turibuze kandi kubabwira attaque rapide et brutale byagaragaye mu bihe bice mu bice bitandukanye byano muri Sud Kivu by'umwihariko imisozi yegereye umurenge. Turabwira kandi infiltration ku rwego rwo hejuru cyase kwinjira mu buryo budasanzwe biri kugaragara biri gukorwa ndetse bishobora kuza kuvamo imirwano mu bihe bice imisozi ya Warungu by'umwihariko mu bice byinshi bitandukanye turi buze kugarukaho. Banywanyi ni muze twicarane kuri iyi page ikomeye tuyiramburire hamwe turebe iriko biragenda biboneka mu misozi ndetse no mu bibaya. Turaza kandi no gusasangura disposition tactique de AFC M23 turebe avant-garde flanqué à gauche et flanqué droit. Turaza kandi kwabwira force spéciale zoherejwe za unité de RT zifite intwaro kabuhariwe turebera hamwe kandi bijyanye na arrière base logistique bivugwa ko zikomeje kugenda zikorwa. Turaza kandi kubabwira méthode de combat utilisée guerilla urbane iri gutegurwa ishobora kwibasira igisagara cya Uvira. Turabwira kandi supervise fire turebera hamwe philological opérationnel cyangwa se operation philologiques turebera hamwe kandi attaque de diversion mu bice bitandukanye. Ho dukurikiye bwa mbere kandi uraza gusobanukirwa ibiri kugenda bibera kuri point de resistance za FARDC nkuko bigaragara. Turaza kandi no kureba imigambi ikomeye ikomeje kugenda ipangwa kugira ngo ibibazo bikomeye ku ruhando mpuzamahanga. Turaza kandi no kwinjira mu biganiro bikomeye biri kugenda bihuza impande yaba u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gushaka uko ikibazo cyakemuka. Abanywanyi angaho bagezeho amakuru akomeye arabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye fyonda sabone reka turamvure amakuru yacu. Mutama tuyaherehe
duhere mu misozi hano muri Uvira by'umwihariko no mu byerekezo bya Kivu kugira ngo tumenye uko tubwire inshuti ndetse n'abavandimwe badahwema kudukurikirana umunsi ku munsi. Yego Mutama watangira uyaramvura ukatubwira ido n'ido uko byifashe ndetse n'ibiri kugenda byibonekeza ngaho. Ni ukuvuga ngo igikomeje kugenda kigaragara cyane imirwano yo ikomeje kugenda ikomera cyane kandi imirwano ikomeje kugenda ihindura isura kandi igikomeje kugenda kigaragara cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi abakomeje kugenda bakaranetse kandi bahinahindura isura cyane ku ruhande rw'imirongo y'imbere ku rugamba aho by'umwihariko bivuga yuko ibice byinshi bitandukanye haba muri Sud Kivu mu misozi itandukanye muri Uvira hamaze koherezwa icyitwa abakomando b'intarumikwa biteguye guhangana bidasubirwaho cyane twemeza kandi byatangiye umusozi witwa Kihande hagaragaye icyitwa imirwano idasanzwe kandi ni imirwano yaje kuba hagati ya advance yabayo hagati igisirikare cy'u Burundi gikoresheje abakomando benshi ndetse n'abasirikare b'intoranywa ba Anaconda ndetse n'abaikozi berekeje muri Misozi ya Kingwengwe bakazamuka batangatanga umuhanda wa National 5 bazamuka Runigo bakazamuka mu Runingo bakazamuka mu mihanda yegereye ahitwa Kihande ngo bakaza guhuriramo bikomeye cyane n'igisirikare cy'umutwe neza sarambwe gufatanya bikomeye cyane aho biri kugaragara yuko n'abaturage biri gukiko ngo bari gutanga amakuru bakahereza abasirikare b'abarundi ndetse n'abaFARDC hanyuma abasirikare bakamenya aho uyu mutwe uherereye bitandukanye cyane n'ibyo twabonaga mu bice byinshi bitandukanye ahubwo aho abaturage batangaga amakuru yaho abasirikare ba leta Kinshasa baherereye ibintu bikomeye kugenda bitangacangana ibiri kubera hano mu misozi ya Sud Kivu. Byaba hari icyo byahinduye ku rugamba rwarwanwaga Mutama? No kuvuga na kintu byahinduye kuko haje kubaho gusakiragera mu minota mike cyangwa by'igihe gitoya ariko byabayeho mu isaha imwe ndetse n'iminota 40 nk'uko amakuru y'abari hafi muri operation babitubwiye ariko abiza kurangira n'ubundi kari agace ka Kihande uyu mutwe ukagumanye ariko bivuga yuko abahise nagira kwitegura gukomeye cyane kuko ngo bahise hongera intwaro nyinshi ndetse n'abasirikare bavuye muri iyo misozi ya hariya za Kamanyura Sanje ndetse na Remera aho bigaragara yuko bamaze gushinga amatako kandi binavuga yuko ariyo mpamvu igisirikare cy'u Burundi kiri kuvuga kiti mu gihe iriya misozi ya Remera imisozi ya Sanje ndetse n'ahitwa hariya za Shabunda ndetse na Pinekusi mu gihe abo basirikare baba bahari tayari birumvikana yuko ukuboko kw'iburyo bariyo ukuboko kw'ibumoso bariyo umujyi uyu mutwe w'abandi gusa naho utangatanga ibice byinshi by'ingenzi birimo amashyamba ibi rero nibyo byatumye igisirikare cy'u Burundi kiri kuvuga yuko kiri kurwana urugamba rudasanzwe kandi bakazana abasirikare abinoranwa kandi bateguye ku rwego rudasanzwe bigaragara yuko ibintu bigiye gukomera cyane kandi bigiye guhindura isura. Yego mbere yuko tujana ku zindi acts tubwira uko bimeze ndagira ngo Mutamu nyemerere tugaruke kuri ubutumwa bukomeye bwatanzwe n'ihuriro rya AFC aho bigaragaza ko bashobora kwinjira Uvira ndetse na Ituri isaha yari yose nkuko ororo benshi bakurikiranira hafi biri kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara batangaza ko hari ibimenyetso bikomeye bigaragaza uburyo cy'imirwano ikomeye ishobora kuza kwinjira muri Ituri ndetse na Uvira kuko rero kugeza ubu benshi mu bakurikirana ibi bavuga ko hari ibimenyetso bikomeye izasarambwe ziri gutanga bijyanye n'ibyigeze gutangwa bikaza kurangira igisagara cya Goma kiguye mu maboko y'uyu mutwe kwigenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 nkuko rero bikomeje kugenda bigarukwaho. Reka turebe ivyamakuru ubwo turagaruka tujyana muri ibyo bice nawe utubwira aha handi uko bimeze. Umutwe wa FUC warahiriye ko utazihanganira imvugo z'urwango ndetse n'ibyaha by'urwango bikomeje kugenda byibasira bamwe mu banyekongo. Ihuriro rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryaciye rero ya Mayirenga binyuze ku muvugizi wayo Alliance Fleuve Congo Bwana Lawrence Kanyuka yatangaje ko ingabo za leta ya Kongo FDLR wazarendo n'ingabo z'u Burundi bikomeje gukwirakwiza imvugo z'urwango zishishikariza abantu gukora ibyaha. Ati AFC mu 23 ntizongera kwihanganira imvugo z'urwango zikomeje kwiyongera muri Uvira, Ituri n'ahandi hose muri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyangwa ibyaha bizikomokaho. Kanyuka yasobanuye ko mu gihe imvugo ziyongera izi ngabo zikomeje gutegura no kugaba ibitero mu bice bituwe cyane zikica abaturage abandi benshi bagahunga. AFC yasabye ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zigomba guhagarika imvugo zibiba urwango no gutsemba ubwoko muri Uvira na Ituri. Bamenyesha umuryango
mpuzamahanga ko udatabara ibi biri mu guteza akaga ndetse bikaba rero bigaragaza ko batari kubahiriza inshingano. Iri huriro ryagaragaje ibikorwa byose birenga ku mahame yasinyiwe i Doha muri Qatar ku igerekerezo rya 19 Mukakaro 2025 no gucejeka bigomba kwihanganirwa. Muri Uvira hakomeje ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorerwa abanyamurenge nkuko AFC bivuga. Muri Ituri naho abahimba bahatuye bakomeje kwibasirwa n'abavuga ko babwirwa ko atari abanyekongo. Abaturage baratabarijwe kenshi ariko babuze gitabara nkuko AFC iriko iragenda ibisigura. Reka dukomeze page amakuru yacu mbere yuko rero turi buze kujya n'ubundi mu biganiro aho abahagarariye AFC ndetse na Kabila bitabiriye ibiganiro bya Tabombeki. Ndagira ngo tujyane ku indagise tubwire uko bihagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba. Urugamba ngira ngo tujyeho, ndagira ngo tujye mu misozi ya hano n'ubundi tukiri mu misozi hano muri Sudi Kivu cyane mu byerekezo byari hafi na za Barungu. Yego ngira ngo tuhazire rimwe tumenye uko situation ihagaze, ariko ngira ngo ntabwo nikize kukubwira ukuntu ibice by'ahitwa Kingwengwe tuze kuvugaho mu makuru. Ngira ngo yakare mubwira ukuntu ibi bice FARDC yamaze kubizanamo abasirikare ndetse kandi kubizanamo abasirikare bivuga yuko haradeployinze intwaro nyinshi ziganjemo indege z'intambara kajugujugu ngo zirenga 19 ziganjemo ndetse kandi intwaro ziri mu bwoko bwa drone kamikaze ziri mu bwoko bwa CH4 ziri kuzanwa mu bintu bice bitandukanye. Yego biragaragara yuko n'ubundi ku ruhande rw'uno mutwe ndetse no ku ruhande rw'Igihugu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kuri leta Kinshasa cyane no ku bafatanyabikorwa b'uyu mutwe cyane Alliance Fleuve Congo bakomeje gukaza ukangana ku rwego rudasanzwe. Ubona yuko rero mu gihe gitoya ibi bintu biza guhindura isura kandi biri buze kugurana cyane ku rwego ruri hejuru. Ukurikije deployment nabonye mu misozi ya Kihande, Kidija, Kingwengwe, Dembe, Burenge hafi y'imisozi y'Umurenge ndetse na hariya mu byerekezo bigana neza cyane mu misozi igana neza mu misozi za Kamisimi ndetse n'ahitwa Bihamamba, Bugobe ndetse no muri ya misozi yegereye neza cyane imihanda igana mu byerekezo bigana mu mujyi wa Bukavu. Biravugwa kandi biremezwa yuko aba basirikare n'ibikoresho bazanywe bahawe ubutumwa bugira buti gahunda ihari ni ukugarura bya bice bifitwe n'umutwe neza sarambwe umutwe neza sarambwe nawe uvuga uti natwe gahunda ihari ni uguhangana. Urabona yuko mu gihe gitoya amakuru ahari muri bino bice nakubwiye bya Bihamamba ya misozi yegereye za Kamisimi hafi n'umuhanda uhuza umuhanda Route Nationale 2 na Route Nationale 5 ugana mu byerekezo bigana haraza Bukavu. Urabona yuko hari ikintu kidasanzwe kandi dushobora kubona izo operasiyo z'abasirikare bari koherezwa muri ya misozi ya Bihamamba bashobora kugaba ibitero bikomeye cyane kandi bigoranye bigaba hariya mu marembo y'umujyi wa Bukavu muri byerekezo bya Kabare. Ukurikije buryo ki ahantu hakomeje kuzanwa intwaro nyinshi ziganjemo imbunda ziremereye ndetse na drone z'intambara bivuga yuko zigiye gukora akazi kadasanzwe kandi ku mirongo ebyiri ku rugamba. Yego reka dukomereza amakuru yacu mu biganiro aho abahagarariye ihuriro rya AFC rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Joseph Kabila wayoboye iki gihugu kuva muri 2001 kugeza muri 2019 bari muri Afurika y'Epfo muri gahunda y'ibiganiro by'amahoro byateguwe n'umuryango wa Tabombeki. Umuyobozi wa Alliance Fleuve Congo Corneille Nangaa aherutse kubwira abanyamakuru ko azohereza itsinda rinini muri Afurika y'Epfo kugira ngo hamwe n'abandi banyekongo baganire ku buryo ibibazo byugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizakemuka. Uko Nangaa yabiteguje, iri tsinda riyobowe n'umuvugizi wa AFC Laurence Kanyuka ryamaze kugera muri Afurika y'Epfo ryitabiriye inama mpuzamahanga y'amahoro n'umutekano itegurwa n'umuryango wa Tabombeki mbere yo kujya mu biganiro. Kabila uri mu batumiwe n'umuryango wa Tabombeki yohereje muri Afurika y'Epfo intumwa zirimo Nehemi Mwiranya wabaye umuyobozi w'ibiro bye ubwo yari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Andre Kimbuta wabaye guverineri wa Kinshasa, Francine Muyumba wabaye senateri wa Felix Montana Kitenge wayoboye ministeri wungirije ushinzwe ingengo y'imari. Ibi biganiro by'amahoro byatumwemo abantu benshi barimo abo mu butegetsi bwa Felix Tshisekedi n'abatavuga rumwe nabwo. Gusa ababa muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimwe visa na leta ya Afurika y'Epfo kubera impamvu itaratangajwe. Perezida Tshisekedi
yasubije ubutumire bw'umuryango wa Thabo Mbeki ko abanyekongo badakeneye umuhuza kugira ngo baganire ku buryo bakemura ibibazo byabo, bityo ko ibiganiro by'amahoro bitegurirwa hanze bigamije kubarangaza. Yatanze ubutumwa nyuma y'aho umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwana Patrick Muyaya yatangaje ko nta muntu n'umwe wo mu butegetsi uzajya muri ibi biganiro kuko ngo byagaragaye ko Thabo Mbeki atumva neza ikibazo igihugu cyabo. Mu kiganiro n'itangazamakuru ryo muri Afurika y'Epfo kuri uyu wa kane, Kanyuka yatangaje amagambo akomeye ya Kisekedi ko atesha agaciro ibindi biganiro by'amahoro biyoborwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na leta ya Katari. Kanyuka yagize ati ikarita nyizi neza Washington ntiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Doha ntiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni amahanga. Kubera icyo avuga ko adashaka kurangazwa n'ibiganiro byo hanze, yavuga ko yafunze amarembo y'ibiganiro byose ashaka intambara. Ibi nibyo yahoze avuga kuva mu ntangiriro. Thabo Mbeki yabaye perezida wa Afurika y'Epfo kuva mu 1999 kugeza muri 2008. Ni umwe mu banyapolitiki muri Afurika y'Epfo bakurikiranira hafi ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko anabisobanukiwe neza. Kuri ubu rero bikaba bigaragara ko ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibivugwa byose bitari gutanga igisubizo kuri Kisekedi, kuko bibona ko ari ibintu bigamije kuba bizatuma habaho kurangara gukurikirana ibibazo abanyekongo bo ubwabo bifitiye. Ngayo nguko rero komeza utubwira n'ahandi ibiri kubera ku mirongo y'imbere y'urugamba, mbere ko turi buze kujya no mu biganiro byahuje intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu gihari tukiri mu misozi itandukanye yaro muri Sudi Kivu cyane, ndagira ngo tujye mu misozi yitwa Kashongerwe, tujye mu misozi yitwa Karambi, tujye ahitwa Sandoba muri Warungu hafi y'umuhanda nationali 5 ugana mu byerekezo ubuhuza bw'umuhanda nationali 2 ugana mu byerekezo bya Budodo na Gombe. Yego, hari ikitwa imirwano idasanzwe yabayeho yaje gusakiranya igisirikare cyawo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bakomeje kugenda bagaragara yuko mu misozi myinshi itandukanye hano muri Kivu y'Amajyepfo hariho utari kwizahiraho, ariko cyane rero bo bavuga yuko barwanira cyane ubusiye bw'igihugu cyabo, bakavuga amapeti akomeye ngo arabagambanyi ndetse kandi ko bashaka kurwana guhatana, ariko bafite inyungu ku ruhande y'ishingikirije bashaka muri rusange. Urabona yuko ibintu bitoroshye bwana munyamakuru, uko operasiyo ziri kugenda kandi ukurikije uburyo ki mu bice byinshi bitandukanye. Nk'ubu ngubu biravuga yuko uku kwisanamo gushaka no kugira ikibazo gikomeye cyane, kuko muri ya misozi ya za Karika, Izege, muri ya misozi itandukanye yegereye Nduba n'ubundi kuva umuhanda usatira rute nationali 2 ugana ahitwa Geshe hagati muri Warungu, biravuga yuko uyu mutwe ushaka kwinjiramo mu buryo bwa vuba cyane, kandi Warungu yose igahita batombe mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi iki gice cyose strategique cyangwa se ahantu bagishije intwaro nyinshi cyangwa se banahatoreze abasirikare, kuko bigaragara ko ari ubutaka bwiza kandi bushobora kuba bwabafasha gutoza abasirikare kandi no kwaziburira imbunda mu rwego rwo kugira ngo zijyane muri operation zitandukanye. Nyemerera duhite dukomereza paje amakuru yacu n'ubundi mu biganiro byahuje intumwa zihagarariye u Rwanda ndetse n'iza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubwo turagaruka n'ubundi tujya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru naho tubwira agezweho. Ni mu nama ya kabiri yahuje intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari na Togo n'ubumwe bwa Afurika yo kurebera hamwe ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington. Abayitabiriye bemeye ko ashyirwa mu bikorwa bemeye ko ishyirwa mu bikorwa ryayo ririmo kugenda gahoro nk'uko bivugwa na Minisitiri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Ayo masezerano yashyizweho umukono ku igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa Ruheshi 2025, akubiye mu ngingo 9. Inkuru zirimo no kutavogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubw'u Rwanda, no guhagarika imirwano, guhagarika kuvana ingabo mu bikorwa mu buryo buhuriweho bwo kurandura umutwe wa FDLR, guhagarika ubufasha bwa leta muri uwo mutwe hamwe no gucyura impunzi. Iyi nama yo kuwa gatatu yemeje ko hari
ukugendana buhoro buhoro mu gushyira mu ngiro zimwe mu ngingo z'amasezerano nko mu biganiro by'inama hibanzwe mu gukemura ibibazo bituma ibyo bitaba birimo imirwano ivugwa mu burasirazuba bwa Kongo nk'uko bitangazwa na leta ya Amerika. Muri iyi nama kandi leta y'u Rwanda n'iya Kongo bongeye gushimangira ubushake bwazo bwo kwihutisha gucyura impunzi nk'uko babyemeje mu nama zahuje izi leta n'ishami rya Loni rigita ku mpunzi mu kwezi gushize. Abitabiriye inama bashimye ko hari inama igiye guterana y'urwego rw'umutekano ruhuriweho Joint Security Coordination Mechanism GCCAM rwo kwihutisha umuhate wo kurandura umutwe FDLR no kwihutisha ko u Rwanda rukuraho ingamba zarwo zo kwirinda. Leta ya Kinshasa UN ibihugu bimwe byo mu burengerazuba bw'isi bivuga ko u Rwanda rwohereje ingabo ibihumbi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gufasha umutwe wa M23. Ibyo leta y'u Rwanda ihakana ikavuga gusa ko yafashe ingamba zo kwirinda. Leta ya Kigali UN n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu burengerazuba bw'isi biremeza kandi biravuga ko leta ya Kongo ifasha umutwe wa FDLR. Ibyo Kinshasa ihakana. Muri iyi nama intumwa za Kinshasa nta politiki yo gufasha FDLR kandi zemera ko ari ingenzi gufata ingamba zifatika nk'izo. U Rwanda narwo rwemeye kubahiriza ubusugire bw'imbibi za Kongo no kuba ari ingenzi ko ibikorwa byarwo bigendana nuko bubahiriza ubwo busugire kuko leta ya Amerika ibivuga. Muri iyi nama intumwa za leta ya Katari zabwiye abayirimo amakuru y'ibiganiro bya Doha hagati y'umutwe M23 na leta ya Kinshasa uko byifashe. Zivuga ko ibyo biganiro ari ingenzi cyane ku kugera ku mutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ntirivuga birambuye ayo makuru yatanzwe. Radio Kapi radio mpuzamahanga RFI iravuga ko amakuru yamenye ari uko impande zombi Doha zisa nizananiwe gutera intambwe ifatika mu biganiro biganisha ku masezerano y'amahoro nyuma y'ibyumweru hafi bitatu babisubiyemo. RFI iravuga ko impande zombi zaheze ku ngingo zo kugirana icyizere by'umwihariko ingingo ikomeye yo kurekura imfungwa ku mpande zombi ikaba rero itari kuvugwaho rumwe. Mu gihe AFC ivuga ko hari abarenga 700 bagomba kurekurwa na Kinshasa akabanza gusuzumwa intonde n'amazina yabo zikemezwa n'impande zombi. Kinshasa nayo ivuga ko hari abasirikare barenga 300 bari mu mutwe urinda umukuru w'igihugu bafunzwe na AFC bagomba kurwa. Impande zombi zigomba kubanza kumvikana kuri iyi ngingo hamwe n'izindi mbere yo gukomeza ibiganiro nk'uko RFI ikomeza ibivuga. Mu nama yo kuwa gatatu u Rwanda na Kongo byongeye gushimangira ubushake bwabo mu gufasha ingingo y'ibiganiro by'Doha bitango umusaruro ndetse n'impande zombi ziyemeje gushyiraho umuyoboro tekinike w'ubutasi n'igisirikare o gusangira amakuru mbere y'inama ya GCCAM izabera i Doha nkuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika bivuga. Leta ya Donald Trump yashyize umuhate mu guhuza u Rwanda na Kongo waboneke amahoro mu kwizera ko abashoramari bo muri Amerika bazashora imari yabo mu karere cyane cyane mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibyo leta ya Amerika yabikubiye mu nyandiko impande zombi zumvikanyeho yasinywe yiswe Regional Economic Integration Framework ivuga ko izafungura amahirwe mu bukungu mu gufasha iterambere rirambye n'amahoro mu karere. Abasasanguzi bamwe bashidikanya ku masezerano ku musaruro w'umuhate wa Amerika bavuga ko ushingiye ku kuvana inyungu zo mu bukungu mu karere kurusha kubaka amahoro arambye muri ibi bice. Ngayo nguko rero tujyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru tubwire Warikare bimeze gute no mu nkengero zaho. Mu bice bya Warikare nta kindi kiri kuhavugwa ndetse kandi nta kindi kiri kuhakorwa. Nta mirwano mu masaha ayangaya turi kuvugana yigize hagaragara, ariko nanone cyahagaragaye ni deployment zikomeje gukorwa cyane. Abasirikare b'intarumikwa cyane ku ruhande rwa polisi bari kuzanwa yego rw'umutwe 23 cyangwa intare zasarangwa mu misozi ya hano muri Karembe, Petit Burayi, Marimo ugana mu byerekezo bigana hariya n'ubundi mu mujyi wa Pinga no mu byerekezo biri hafi ya Ikobo. Ariko nyuma y'uko n'ubundi uyu mutwe ubaye nk'aho usubijwe inyuma ku munsi w'ejo mu misozi hariya muri Ikobo, biravuga yuko uri kwisuganya mu misozi myinshi hariya za Nyamakombora kugira ngo uzamuke werekeza muri la misozi ya za Ikobo
kugira ngo n'ubundi buryo bwize kuko byari bisanzwe. Rero bafarigeze n'abarundi bari gukoresha ry'Abarusiya yego ari ikoranabuhanga ryananiwe kubasha kumenya amakuru akomeye cyane kuri izo drone zikomeye cyane ziri gukoreshwa n'uno mutwe. Ni nyuma y'uko uyu mutwe wagiye ugaba mu misozi itandukanye hariya za Sanje ndetse n'ahitwa mu misozi ya Rungutu n'iriya misozi itandukanye y'Umurenge ndetse n'ahitwa Gende, Kihande na Kidija. yego Ibi rero byatumye n'ubundi uyu mutwe wongera kuvuga uti mu gihe turi kugabwaho ibitero n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, abafatanyabikorwa barimo FDN ndetse n'abacancuro barongera biga amayeri akomeye cyane yo kuza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Rero nicyo cyatumye ku mirongo y'imbere ku rugamba amayeri uyu mutwe uri gukoresha. Biravuga yuko wazanye drone z'akataraboneka ngo ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko bivuga yuko izi drone uburyo ziri kurasamo ni uburyo navuga yuko butari uburyo bwo gushiringa ngo bagume mu bice birimo, kuko ngo ziraza zicamo nibuza mu masegonda cyangwa mu buryo bw'iminota ibarika, bakaza bakabombariza mu bice bya hano muri za Kayaje, bakabombariza hariya za Munana ndetse na Shenge, bagahita basubira inyuma kibuno n'amaguru berekeza muri ya misozi za Remera ndetse n'ahitwa za Sanje n'ubundi hafi neza cyane y'aho ibirindiro by'uyu mutwe uri mu byerekezo bigana hariya za Kamanyura ndetse n'ahitwa mu Moshi. Ndibyo nagerageje kuvugisha abakomando mu bijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se abazi military technology, bagize icyo bambwira. Ndagira ngo unyemere tugire icyo dusangiza abadukurikiye ku bijyanye n'iri koranabuhanga za Sarambwe ziri gukoresha zirasa, ariko ikoranabuhanga rya FARDC ntiribashe kubona izi ndege. Yego Nkuko rero bihari, iza Sarambwe ziri gukoresha systeme de navigation et guidage autonomes mu ndege nto zitagira abapilote za drone. Ibi ni ibikoresho bishingiye ku ngingo enye zikomeye. Ya mbere ni systeme de navigation atterrire, icyase initial navigation system, no buryo drone zikoresha ibizwi nka gyroscope cyangwa se accelerometre byayo bwite kugira ngo zibashe kumenya ahari ibintu runaka ndetse naho zigiye. Kandi izi GPS ntizikenera GPS, bivuze ko nubwo FARDC ikoresha barrage GPS cyangwa se GPS jamming, drone ikomeza urugendo nta kibazo, ndetse kuko izi ndege zitaba zifite GPS mwo ubwazo bikaba bigoye ko zabasha gutrackingwa n'ikoranabuhanga iryo ari ryo ryose. Hari kandi guidage par intelligence artificielle, aho izi drone zifite logicieli embarqués zifasha gusobanura ikarita y'ahantu zikanamenya inzira mu misozi miremire. Ubu buryo rero bukaba bukoreshwa cyane ku mirima ndetse no mu misozi miremire iri mu bice bizahitwa Munanira, hitwa Mwenga, aho GPS ziri kugira neza cyangwa ziri kubuzwa kuba zagera bitewe n'iri koranabuhanga. Hari kandi ikoranabuhanga rya camouflage electromagnetique izi drone zifite cyase technology strength stealth, aho iza Sarambwe ziri gukoresha drone zifite faible signal radar, zikisha radar de surveillance za FARDC ndetse na za FDNB ntizibashe kugaragara. Ziba zifite ibikoresho bigabanya ubushobozi bwa radari cyangwa se zigakoresha pentile absorbante de onde nkuko bigaragara. Biravugwa kandi biremezwa ko ari réseau de drone crypté igenzura ibikorwa hifashishijwe station mobile de contrôle ziba mu misozi yahitwa Chirunga cyangwa hafi yahitwa Mutarure. Amabwiriza atangwa ku buryo bwa cryptage, frequency hopping, speed, spectrum, bigatuma FARDC na FDN bibatabasha gufata cyangwa kubangamira izi sinyare. Amakuru atugeraho aravuga ko M23 iri kugenda ikora mu buryo bwo kwisha mu bice bitandukanye, aho rero bivugwa mu Tama ko bari kwisha babigenje gute mu mashyamba yo muri ibi bice. Nuko ku ruhande rw'uburyo bari kugenda bihisha, aragenda hakorwa ibyiciro byinshi bitandukanye mu ruhande rw'abasirikare, aho abenshi muri bo bagiye banacukura imvumo mu bice byinshi bitandukanye barimo. Yego, aba rero bari mu mvumo niho bari kugerageza kugenda bihishamo, ndetse kandi n'abari mu mashyamba bagerageza kwambara impuzankano zisa n'ibyatsi cyangwa se ibiti baherereyemo, ku buryo umwanzi n'ubundi atapfa kubona buryo ki arasa mu bice birimo aba bantu anga batandukanye.
n'ibiti cyangwa se batandukanye n'ibyo byatsi, urabona yuko ariyo mayeri bari gukoresha kugira ngo bagerageze kwihisha, kandi hanakageragezwa gukoresha buryo ki bashobora kuba basukasuka umwanzi cyane, aho biri kugaragara yuko mu bice byinshi bitandukanye hari ibintu bimeze niba nabyita wenda nk'ibipupe cyangwa se niba nabyita nk'ibintu by'ibishushanyo ukuntu bafata ibisitati impuzankano z'igisirikare cya FARDC. wenda tubisobanuriye abadukurikiye ni nk'ibi bintu bimaneke bambika imyenda ku maduka, nibyo rero biri gukoreshwa bakabitereka mu bice byinshi bitandukanye, noneho umwanzi yaje ajya kurasa akagira ngo ari kurasa aduyi, ugasanga n'ubundi bya bintu bambika imyenda umuntu uza mu masoko kugira ngo imyenda ikomeze igororoke cyangwa iboneke neza, ukabona yuko n'ubundi ariyo mayeri iki gisirikare kiri gukoresha kugira ngo kibashe kwihisha nyuma yo kubona yuko umwanzi nawe yize ayandi mayeri ku mirongo y'imbere ku rugamba. bivuze ko ibipupe biri kujya ibyo bisitati biri gushyirwa ku mirongo y'imbere y'urugamba, FARDC karasigira ngo nibo ni abasirikare kandi ari ibisitati. Ni mu rwego rwo kugira ngo nabo badatakaza abasirikare benshi nyuma y'urugamba n'ubundi rukomeye cyane mu misozi itandukanye, nyuma y'uko igisirikare cyashirinze muri ya misozi za Mushereza, bakashiringa muri ya misozi y'Umurenge, bakashiringa muri ya misozi ya Dembe ndetse na Kihande n'ahandi hatandukanye, aho bari kuvuga bati mu rwego rwo kugira ngo dutongere gutakaza abasirikare mirongo bya rugamba cyangwa batongera kuturasaho, ubu ngubu igisigaye ni ugukoresha amayeri, ni ugukoresha amayeri yo gushakisha buryo ki noneho twebwe twihisha mu buryo butandukanye n'ubwo twihishagamo. Rero ibyo bisatsi nibyo biri kugenda byambikwa izo mpuzankano n'ubundi z'igisirikare kugira ngo barebe uburyo ki n'ubundi ngo umubare w'abasirikare wo gupfira ku mirongo y'imbere ku rugamba ugabanyuke, cyangwa se barebe uburyo ki bakwikura mu kaga barimo. Ubona yuko nabo bagoberewe bikomeye cyane, kuko umwanzi navuga wabo yambariye urugamba, kandi ari kuvuga yuko gahunda afite ari ukubatsinda, kandi biragaragara yuko bishoboka cyane ukurikije uburyo ki umuvuduko intambara yatangijwemo, kandi ubona yuko hajemo n'utundi bice bitandukanye nitwo twabonaga ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mutama, wari wambwiye ko n'ubundi FDNB na FARDC bakomeje gukora deployment ku rwego rwo hejuru, ariko mbere uko ayo makuru uza kuyatubwira ndagira ngo tubanze tunyarukire Kinshasa, nawe ubu yakusanya neza uzu yatubwira, noneho tubanze tubabwira ibijyanye n'umunyapolitike Kibara wabujijwe kwitabira ibiganiro byateguwe na Tabombe kibireba abanyekongo. Ubu turagaruka kwita tubwira uko iyo deployment wambwira gukorwa mu buryo budasanzwe ihagaze. Ni ku munsi wo kuwa kabiri ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 2025 nibwo umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Jean Claude Kibara ntiyashoboye kujya muri Afrika y'Epfo mu biganiro byateguwe na Tabombe byatumimo abanyapolitike batandukanye bo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo barimo na Corneille Nangaa. Uyu wahoze ari minisitiri w'abakozi ba leta yafatiriwe pasiporo ye n'abadiplomate ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri, n'ubuyobozi yafatiriwe pasiporo ye y'abadiplomate ubwo yarageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri, n'ubuyobozi bukuru bushinzwe abinjira n'abasohoka DGM bituma atava ku butaka bwa Kongo. Kimwe n'abandi banyapolitike bose batavuga rumwe n'ubutegetsi, byari biteganyijwe ko bazerekeza Johannesburg muri Afrika y'Epfo kwitabira ibiganiro ku mahoro n'umutekano muri Kongo bigiye kuba ku nshuro ya kabiri, byateguwe kandi biteganywa kuyoborwa na Tabombe wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo. Iyi nama yitabiriwe n'abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi nka Moise Katumbi, Jean-Marc Kabundi, Delice Senga, Seti Kikuni. Izaba ifite insanganyamatsiko ebyiri z'ingenzi: imbogamizi y'umuryango w'iterambere ry'igihugu w'ibihugu bya Afrika y'Epfo SADC uhura n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, hamwe n'inama ikomeye hagati y'abanyekongo igamije kuganira ku ntandaro y'amakimbirane akomeje. Abenshi mu bashyigikiye ubutegetsi ku ruhande rwabo batinye kwitabira ibiganiro nyuma y'uko Perezida Tshisekedi abiciye amazi akavuga ko bidakenewe ahanini kubera ko byatumiyemo n'umuyobozi w'ihuriro rya AFC Corneille Nangaa. Akaba rero ari ibintu biri kuba mu gihe n'ubundi urugamba rwo rukomeje kwitegurwa mu buryo budasanzwe. Mutama, ndagira ngo uhite utubwira iyo deployment wambwira gukorwa mu buryo budasanzwe ihagaze gute, yatangiye ryari, abari kudeployingwa n'abantu ki, bafite iki, bari kujya he? Nukuvuga ngo deployment zatangiye ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba asatira hafi saa 12 zigera saa moya. Yego.
deployment zirakomeza mu masaha y'ijoro, deployment mu masaha y'urukerera rwa saa 9 z'itariki, turagenda mu masaha asatira mu gitondo saa 11 tubona deployment ahantu zakozwe, imodoka bya muzinga, abasirikare benshi bazanye kandi gahunda ubona bafite abiteguye kandi biteguye ku rwego rusanzwe, abijyana n'uko n'ubundi igisirikare cya FDN ndetse n'igisirikare cya FARDC gahunda bafite ari ugutsinda cyane uyu mutwe w'intare zasarambiwe, ubona yuko nawo warikaye kandi ubona yuko ushaka ngo tutava mu bice uherereyemo, bavuga bati twebwe tuzemera dutakaze, n'abasirikare tuzemeza dutakaze, buri kimwe cyose gishoboka duhangane. Ariko nubwo ibi biri kuba cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, ho navuga yuko bafite imbaraga zidasanzwe kandi kugeza ubu ibice bikomeje kongerwamo ingabo, by'umwihariko izo ngizo zikomeje kugenda ziza. Ni ibihe bice kugeza ubu ngubu Mutamba? niyo misozi ya za Kiroma, Kibondwe, ni imisozi ya Mwange, ni imisozi itandukanye ya hano Kirombe, ni imisozi hafi hano mu majyepfo yo mu misozi ya Kitongwe na Muheta na Gomba, imisozi itandukanye igana mu byerekezo bigana hariya za Kingenge, mu misozi ya za Tema ndetse n'ahandi hatandukanye hari hafi y'imisozi yegereza Nyangezi. Urabona yuko deployment ziri gukorwa cyane, bihamamba aha ku muhanda wa National 5 ugana mu byerekezo bya Kabaniora. Urabona yuko cyane igisirikare cy'u Burundi kiri kugenda cyegereza abasirikare, ariko nanone urabona yuko aho ari kwegereza abasirikare ni mu nzira cyangwa se ni mu bice n'ubundi biherereyemo hasi neza n'aho uyu mutwe w'intare zasarambiwe uherereye, mu rwego kugira ngo bagotere mu mayira cyangwa se babone byinshi ariko bivuga yuko ndumva connection zawe zitameze neza. hano ntabwo biba byoroshye. Yego, ariko ubu ndumva nkumva watubwiraga ko ngo bitekerezwe ko n'iriya misozi ya Warungu mu byerekezo bya Bwesheri no mu byerekezo bya Budodo Gombe ndetse na Izege, mu byerekezo bitangatanzwe n'ubundi aho uyu mutwe uherereye, biri kuvugwa ndetse kandi biremezwa yuko naho hakishyirwa abasirikare, kandi gahunda ihari ni uko uyu mutwe bashaka kuwukora mu bice uherereyemo, by'umwihariko ku mbaraga nyinshi bashaka gukoresha. Yego, mbere yuko uri butujyane mu Rugezi, mu Mikenke no mu nkengero zaho mu bice bya Fizi, ndagira ngo unyemerere tubanze tuzi warikare hari amakuru nakiri yagaragaza naho ihungabana ry'umutekano rikomeje kuhagaragara. Ubwo turagaruka utujyana mu Minembwe. Hari kuwa mbere ku itariki ya mbere z'ukwezi kw'icyenda 2025 intambara y'amasasu yongeye kumvikana mu bice by'ahitwa Kubi, ahitwa Gapfunira kwa Kisimba muri Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bitwaje intwaro w'umutwe wa AFC bari bagabye igitero ku birindiro by'abazarendo, ariko bikaba bivugwa ko baje gusubizwa inyuma. Amakuru yemezwa n'abaturage baho ndetse n'inzego zirimo iza gakondo aravuga ko mu gitondo cyo kuri uwo munsi abarwanya M23 baturutse mu misozi hagati y'ahitwa Iteya na Mpeti bacatse kwinjira mu birindiro bya Wazarendo mu gace kahitwa Kilawu gaherereye ahitwa Bunakindi hafi y'umuhanda wa Kubi. Uko abahagera bavuga ko amasasu yahise avuza ubuhuha, impande zombi zirarasana igihe kirekire, bikaba byaratumye abaturage benshi basiga ingo zabo bahungira mu mashyamba n'ahandi hizewe, batinya ko imirwano ishobora gukomeza. Nkuko byemezwa n'ibinyamakuru byegereye abaturage, igitero kizasarambwe cyahise gisubizwa inyuma n'ingabo za Wazarendo zari zicunze ibirindiro ku misozi ihanamye ikikije aha hitwa Kubi. Nyuma y'amasaha menshi y'amasasu, izasarambwe zahungiye inyuma zisubira mu misozi yahitwa Iteya muri Mpeti aho bari baturutse. Umwe mu baturage bahitwa Kubi yagize ati byari bikomeye cyane, amasasu yaravugaga hose, ariko ubu ibintu bisa n'ibituje, nubwo dukomeza kugira ubwoba kuko turacyumva ko bashobora kugaruka igihe icyo ari cyo cyose. Kuwa kabiri ku igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa cyenda, amakuru yaturukaga muri aka gace yemezaga ko hari ituze ridasobanutse calme précaire, nubwo rero amasasu yahagaze. Abaturage n'abayobozi b'inzego gakondo bavuga ko umwuka w'ubwoba uracyahari, ororo benshi batekereza ko intambara ishobora gukomeza, kuko rero hari impungenge ko izasarambwe zishobora kongera kuba zagaba ibitero
ku birindiro biri muri aka gace kahitwa Kisimba. Umwe mu bayobozi w'inzego z'imico gakondo yagize ati abaturage baracyari mu bwigunge, bamwe ntibarataha kuko batinya ko imirwano izongera. Ibiro biragaragaza ko ikibazo cy'umutekano muri Walikale gikomeje kuba ikibazo gikomeye. Agace ka Walikale cyane cyane ahitwa Gapfukirana kwa Kisimba kagiye kaba inzira y'amatiku hagati za Sarambwe n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe n'abaturage, by'umwihariko imisozi ikikije aha hitwa Kubi, ahitwa Teye n'ahitwa Mpeti, kabifatwa nk'ahantu hafite akamaro gakomeye mu buryo bw'ingabo, importance strategique, kuko uhagenzura ufite inzira zigera muri Masisi ndetse no kugera mu bice byerekeza Goma. Nubwo rero abazarendo bakomeje kugaragaza ubushake bwo kwirwanaho, abaturage baravuga ko hakenewe inkunga ikomeye y'ingabo za leta FARDC kugira ngo umutekano ugaruke burundu muri aka gace. Ku ruhande rwabo M23 iracyafite ubushake bwo kugaruka muri ibi bice, bikaba rero bikomeje guteza impungenge ku mutekano w'abaturage n'ubusugire bwa Walikale. Abaturage bayitwa Bunakindi, Kubi n'ayitwa Mpeti basigaye mu bibazo by'ubuzima, kuko rero igihe cyose bavuga ko imirwano ishobora kuba ndetse ikaba yabateza ibibazo bikomeye, ndetse bakaba bafite ubwoba ko bashobora kuba bagwa muri imirwano mu gihe ibitero bizakibasira quartier batuyemo. Ndagira ngo Mutama utujyane mu bice bya Minembwe, mbese Fizi muri rusange byifashe gute kugeza ubu? Yego, igihari muri ino misozi nta kindi kiri kumvikana, ndetse kandi nta kindi kiri kuvugwa ku ruhande rw'igisirikare cy'uyu mutwe w'Izasarambe, cyane no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, igihari igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri gushaka kwinjira muri biriya bice bitandukanye giciye mu dusozi dutangatanze cyane cyane Fizi. Yego, uyu mutwe nawo wamenye amakuru y'ibice n'ubundi iki gisirikare cyo kwinjiramo ukagerageza gusa naho wicuma nawo usanzwe cyangwa duployinga abasirikare mu bice byinshi bitandukanye mu rwego rwo kwitegura intambara. Mutama, reka tugushimire dusoreze ngaha. Murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha, tubashimire cyane. Mwe mwese mukunda mugakurikira amakuru akomeye tubagezaho ngaha, yibanda cyane ku mutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Wowe udukurikiye bwa mbere ufite ndetse abone ntuzongere gucikwa. Hasta la vista.